Leo sisi tukiwa wazee naamini kwa watoto wamepata masomo, na tumekubaliana tukiwa wazee ya kuwa mpango kama hiyo itaendelea, na tumekataa maneno ya mimba za mapema, tumekataa maneno ya ukeketaji ya wasichana, na tumekubali kuwa watoto wamepata masomo na wataendelea kusoma. Nilikuwa mamangu na babangu wamenitayarisha, lakini sasa watoto wangu hawezi tayarishwa kwa ajili baba yangu na mamangu wameniweka, lakini nimeona shida. Sasa hii siwezi mkubali mtoto wangu aingie na siwezi kukubali mtoto mwingine aingie. Sasa nasema asante sana, umetuletea mfunzo mzuri. Mentorship na tukajifunza mambo mengi, tulijifunza mambo ya FGM. Tulipata nafasi ya kuweza kujua effects of FGM. Tumejua ya kwamba kama sisi wasichana tunaathirika kwa sababu ya FGM. Baadhi wetu ambao wengi wetu ambao wamepitia na hangeweza kufa, tunajua ya kwamba kuna mashida mengi huko mbele kama vile kujifungua itakuwa ngumu katika maisha yetu. Na sasa tunaweza endeleza na kwenda kuwafunza wazazi wetu. Pia tumejifunza pregnancy, tumejua ya kwamba hiyo pia ndio inachangia umaskini huko kwetu, kwa sababu unakuta familia ni maskini, lakini msichana anaenda anapata mimba na anaongeza watoto wengine nyumbani, na sasa kwa maskini inazidi na endelea hivyo. Hiyo kenginyagia mwana wa Kirinyaga na ni ati atongoria goko